Kalitang bidasing lekthia hem KAC CEM kahumridam. Mukro Forest Kemalong MLA Rup Singh Teron KAC CEM Rina Terang Piatum kahumridam. Home Guard Association atumpen mukro long alam kia putak phedang kia mai kamni. Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem toblun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Nilimen ke Robert Dengti nili gitu dak long re terang rong West Karbiang long lo la nili kisu asan bangke thyroid tadu lo ke high pressure tadu ke diabetes tadu lo ke ro la kini lo kala lama for lo chara parke la evam kisu by king fu kisu yo life and masa doi pen mi ide plus kini la liver pangta ni erokom ni li la cuci aku ke kini an kicu bang kong u manon bang an si batai thoman ta an cu tu da amat ni li phang pen non bang ke ala yo pran posta asap leng che son si je thek lo Klar dak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon. Kardom Karbiang long life abirta kelang ara dona phansetami nilimen samijul BP nonar juitha birtang tonpen Nijan Karbiang long Jinthong MSC constituency ke parlo Jaluk Langteng Rong Kangnang Lekthia rong mate Kalitang bidasing lekthia hemalong Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang HOD Minister Jogen Mohan atumpen humridamsi ahema soratuma phan aning kepathidam Kalitang bidasing lekthe inut longri longpat kiraya bang mate nokbe pusi Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ratang no pachatak pondo Lapuson si mukro long tami nokbe bidasing lekthe akumlin kaselam ponjia phantami sayamu dengpon pupusi lamchak chipilo Anpartame Kalitang bidasing lekthe ahema soratuma phan boring abar sai pipon vek pupusi pangdak pondo CEM Dr. Tuliram Ronghang nonapor kachun ingri lake non lapuson mekri meglang kiduk kisung ke phua ho che sorsar se detpen ning dukra petpen saya mo dengsi ning ching dukra pet nang jia porlo lasi Kalitang bidasing lekthe khenok bea hema sor kisung ke phua ho parti alam pupe detpen an so se akimia sai ke claim jia phan puthot chuning riponlo alangli la sopil thei pen jedam nang ke alangli jongjung ali phan gali alangli Karbiang long laso marap ingki theng prang kapawir we de dia phan alangli kerai ko manok be lasi alangli laso pil theben pini ke tamnang jui abang ke tum Karbiang long Autonomous Council mate tim Karbiang long pente ningduk pik kapen alangli kharjong siningang along kidumi ke thakmi yaphan hempum krang kita sing yaphan anam jumi Halapu HOD Minister Jogen Mohan Ben rar phan ke pachini pon alam the arjupon senan এতিয়া আমি তেওঁলোকে যি প্ৰমাণ কৰিছে মানে দুৰ্বৃত্ত বুলি আমি চৰকাৰে একাৰণে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এইটো কোনো সীমা বিবাদ হোৱা নাই আমাৰ যিখিনি লোক পপেটো সমস্যা নহয় দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈছে কাঠ চুৰ হ'লেতো মানুহে ধৰিবই আৰু পুলিচে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেতো পুলিচে সহায় ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ উত্তেজিত হ'লেতো এইখিনি আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰিব লাগিব আমাৰ মানুহখিনি মৰিব লাগিব আমিতো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এছপিক নহ'লেতো আৰু তেওঁলোকে যিখিনি উত্তেজিত আছিলে আমি জনামতে নহ'লেতো আৰু মানুহ আমাৰ তেওঁলোকৰ যি হেনুলৈ যেনেধৰণে আহে তাৰ উঠাই লৈ সেইটো আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ চান্স আছিলে সেইখিনি ৰক্ষা কৰিছে পুলিচ বিভাগৰ ইয়াতে আমি বৰ্ডাৰত এটা আউটপোষ্ট দি বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যনটো কৰিব লাগিব Bangso kahomrida malong MLA Rup Singh Teron KAC Shraban Telenga MEC Het Singh Rongphar MEC Avijit Kro West Karbiang Long Deputy Commissioner Krishna Borwalapen
Superintendent of Police A Barua Tum Chetong Dunsi Ning Dukpen Karitang Bidasing Lekthia Phan Arnam Hirjume Hang PC Chomrong Meki Dudunja Phan Arnam Ardom Pilo Ulukunchi Pen Themari Rongphar Karbiang Long Live Kiramtang Phaikuni ni phai ingkora hiniar ni lamki gido Mukro Forest Kemalong pini Phaikuni ni phai ingkora Troxier ni MLA Rup Singh Teron EM Rina Terang Pilapen MAC Pawan Kumar Rayatum Kahom Ridam Labang Sohud MLA Rup Singh Teron hin pen kaning jete kangke Mukro long Forester lapen chomangang bong kacheteng kheng hud komatsi ki chok chema nilitum eson peneson langchari bomro lapen me ki kai chok hemalong prabjin pen kikim thuda prangja phanta klempon pupusi pachini tekang necessary action বিলাক তো লৈছে আমি তো ধৰক দিল্লীত আবিছো আমি লাচিত বৰফুকনৰ উৎকাৰ জোতি থকা কাৰণে অকল টিমেছাৰ বুলি নহয় কাৰ্বি লং CM লগতে আমাৰ MLA MP আৰু লগতে কাৰ্বি তোমাৰ কনফাৰেন্সবিলাকো তাত উপস্থিত আছিল কিন্তু উপস্থিত দিল্লীত আছিল যেতিয়া টপিক একশনটো আমি লৈছো যে ইয়াত ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আমাৰ কাৰ্বি লং টিমৰটো আমি পঠাইছো লগতে যুদ্ধ ভিত্তিক গত আমি তালৈকে গৈছে আৰু ষ্টেপবিলাক আমি হেৰি কৰি আছো যে মানে একশনবিলাক আমি একটা পিছত একটা আমি কৰি আছো সেইকাৰণে তো তাত প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পিছত আমি আহিছো যোৱাকালি আমি য'ত নেকি মিটিং গৈছিলোঁ তাত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু কাৰ্বি লং CM আৰু লগতে আমি উপস্থিত আছিলোঁ তাত আমি ভুল লৈছোঁ তাতে আমি হেৰি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাতে আমি Labangso ahud Karbi Lo Charlie Asong Positame Labangso Alam Kia Puthak Kelangchari Pamiji Aphan MLA Rup Singh Terona Rideng Pinpuralo Pipa Jordan Karbi Lo Charlie Asong pen kedam tang halabang so ghotna do det pen puthor chuar ni stamili tum truth nang tum pherangki hoi pen sin tum Karbiang Long Autonomous Council aphan isi hini ni tum kachuning ri do la penil tum Karbi Lo Charlie Asong chotchelo dak Karbiang Long arat pen kachuning ri isi hini do jitu itu man nok be aphan kumlin ki kim nangi la pena bangke jitu itu man anok be karlitang bidasing lekthe achor aphan sita me kereng war sai pinai la pena bangke alang ban compensation ki pinai hala hai nil tum kedam tang nal tum pherangke hin pen kachuning ri ana bangke kepleng ason sin tum theklong lo lasi laso long no bangke aduya hoy jase met pet lapu aduya hoy apu thak bang si pinili tum Karbi Lo Charlie Asong pen itum kaching hon nai itum nok be Dr. Tuliram Rohai tum chief executive member alang li phan pinpura lop panongsi itum dag itum local MLA Khai Rup Singh Teronari deng pilo Jiri Kindeng pen Sem Singing Ti Karbiang Long Live Pini Phaikuni ni Phaingora Troxier ni Anarlo por Phaikre hini malom Karbiang Long Home Guard Association atum pen Mukro Long Alam Kia Puthak District Press Club of Karbiang Long Sa Hemalong Pherang Kia Mai Kangni Kedamtang Phaikuni ni Phaingora hiniar ni West Karbiang Long Jiri Kindeng Police Station ke parlo Assam lapen Meghalaya ahoy Mukro Long Assam Forest Home Guard asai Klembang Kalitang Bidasing Lekthe Aprandam nanglo Bangso Puthak Karbiang Long Home Guard Association tumpen pini Phaikuni ni Phaingora Troxier ni Pherangkia Mai ingni ponlo Bangso Pherangkia Mai along kaningje pona tengke kedamtang apora hot Kalitang Bidasing Lekthe pen KAEC ke ja pona tumaphan aphong Pherangkia thingno long pen adu ahoy keton kelang along kisung aputhak aphong pachini ponlo bonta KAEC pen aphong chuni ringder phita kelang ke par 6 sedara joinisi pini arni Kalitang Bidasing Lekthe aprandam nanglo Kedamtang apora hot setame labangso Mukro hawaralong aphong Meghalaya soratum thengpi kang hua phai chimit ni pinasondolo lason si 1998 aning kana hot setame labangso adimalong bangke thom aprandam nanlo setame ingnam raikom saikhi kaning ria se KAEC tum RD ki pidunde kema thakrang ajoksi piniani le thota lapuson phonang nopusi ningje to office ta minili tumlong abana thia lasinili DIG sir fan tuning ri la pen SP sir fan tuning ri la pen Assam chief minister fan tuning ri je nili tu manta non ki bang dilang ani bangke 303 rifle la adin nili tu manang la pite SLR lason carbine stand AK4756 lason nili tu manta na isu pite nili tu manta border bangke chese tu nunji Karbiang Long pen Nagaland border puno Karbiang Long pen Meghalaya border puno Karbiang Long pen Bulaghat border punoi Karbiang Long pen Nogan district border punoi nilitum unan ke Karbiang Long district apa nilitum district bu nilitum Chehopen Cherap Cheto donji la pen Chelang Chehomri donji la si nilitum pini press media ki pu ke phawang ke nilitum Home Guard Association pen nilitum kisungan mang alam nang chithan ulo la si he ghotona upore আমি দুআষাৰ মন্তব্য আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ সন্থা তৰফৰ পৰা
আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান বিদ্যা সিং লেখে তেখেতক যি খাচীয়া দুৰ্বৃত্তই তেখেতক আক্ৰমণ কৰি তেখেতক পৰলোকগামী কৰালে আমি পোনপ্ৰথমে অসম চৰকাৰ তথা কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ সমূহ বিধায়ক মন্ত্ৰী MLA সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমি আমাৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে বিদ্যা সিং লেখেক শ্বহীদ ঘোষণা কৰিব লাগিব যিহেতু দুখন ষ্টেটৰ মাজত News report Karbi Anglong Live. Langsung MP Development Block lapente langhin vidisiatum cherap chitu pensi jaipong hithialong project rongamai padopon. Pini phai kuni ni phai ingkora troxier ni ada por phai kre sipen pangcheng ponsi abarim VDC chairman Krishna Mohan Basumatari pen mai chari ponsi langsung MP Development Block JE hingchong terang pensi aluhi ke pachini anparta mai ke phalam the jaiponno. Pini bangso mayalong langhin VDC chairman Birsing Timong jaipong MPHC Maipu Samsing Rongpi jaipong Len Samaipu Hemari Teron langsung MP Development Block Gram Sevak Sidhan Rongpi Mina Ronghangpi GPC Mamtaj Khatun JE Hingchong Terang anparta ki ongdung manpeng ki doatum chetongdon. Pini bangso mayalong social audit mate kidamtang accession 2020-21 lapenon ki khibom 2021-22 bom kopi konasi sai ke claim ke chok chema anparta kopia thesi ke pang tangpon thek thedat ma pwa khuthak setami jethan chimon padopon lapente non ke bangja baha pharman kopi koson ke claim ke dam pon pensi sayamo ki pabang mate rongara tum ale ke lompon jima puai huelam the setami chingbai pon lapen non nang ke leji mati jonga chitro malom pen ke सरकार पेन केरन पन हेमसोआ स्कीम सेटामी साइपांग चेंगपन को लासी कादो का व्यवहार तुम अन सेटामी के चॉकलेट डॉक्यूमेंट्स बैंक आधार कार्ड हे हुई जे सिग्रिंटी लापनांग को पुता VDC चेयरमैन पेन लांगथे जायपोंग दाग निले तुम लांगहिन कॉन्स्टिट्यूएंसी जायपोंग हावारालो लाबांसो सोशल उदित रोमामाय की भी पनांग को बाते के दामतांग अनिंकान काम के क्लेम तांग hala so kam tangma tangte mamate poson si claim lahaya mukha sociality team tum bang silang lang lo asili tum langhin constituency lo kam ke claim ke mesen busi mualang sociality tuna team tum sa meni jete kan lo desta meni ni arong lo hala so kam ke alang lo ko ex VDC chairman si hala bang so kam ke kan lo dan kam ke kan pen kam ke ni sta mesen busi mualang tum sa meni je kan pen Ningarong pilo, kasi non ke bangji Desember 7 tarik pen lo pulatang tenil tu non akimi scheme ke dengje pan action plan ke banai je pan nil tum prepare pon po la pen tenil tu nili nale tuma media hoi pen samya ko rat pan nil tum karbi dap langhin constituency arat pan chuniri bang ke lalo je awas pas ahem pusta meli tum langhin constituency angkan 1375 do na 1375 ang bong pen 941 abang ke already mane documents upload tangelo langhin pen sarparing tigathar Karbi Anglong Live. Pini prime time berta ke lapon si kanton iglom.